Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Sakbay na at tuy pa iti shoutout. Misari family, Lumbag family, Akinti family, ti Bukawkan Road, Baguio City. Shoutout from Jezreel. Shoutout pa para kada Julie Rufino iti Bagabag, Nueva Vizcaya, Ray Madulay, Marivic Kibael from Singapore at taga Isabela. Kejeg23 Vlog. Kunamot ni Pagayam Imelda Velasquez, happy listening always here in Riyadh. Naragsak akanay na panagdengdengag kada kayo Ma'am Jocelyn, kan Sir Roger, kan aminon iti daytoy at channel. Kunamot ni Pagayam Jovi Gandeza, asawa ak idadwa, paran anak Job Ubing, paraw awir di bakbaket, tila amkek nog pengedda. Kaslakas jay aya Martin, naloko ka agsapul kalatan iti balo, at least awan sabit na, comment dayta iti drama Martir. Kan shoutout kada kay amin anaya tamang tartarabay kadagiti drama mi dito channel tayo Jor Drama Tips TV. Thank you so much kadagita comments yo. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana Paulawan. Agbabakit. Dito'y programa tayo. Unay na tan kaka. Manungboy. Urayan tamang na dyan. Dak makita na itay tuntudam. Nadya man ni. Ay. Nadya kras mau abakay. Uy. Ang sana bakit? Unay daytan kaka. Ang kras kala unay kanwana. Sa pagarupam saan payabakay. Saan na bakit kunakmay? Saan mo't nga ubing. Saan mo't amalasang. Bakit at talaga na jay ang mga nasurok asing kwintan titawan na. Kasla 40 na lang matitipan nagkitak. Wano ang mga ubing pa eh. Nay, adladitan, lumuga na. Damagamaon, numarot taon na. Ha? Ay, naidaitan kaka. Papanan niyo manang. Ijay bagyo na kong. Ading kunayalatan manang. Sang kaawag dak iti kasta tunggal lumugan kayo kada kami. Bakit ako na kong? Manot taon niyo na yaman ah. 49 kun Ay, ubing kayo pa'y iti dahi tatawin niyo. Manot taon mo aya. 25 na lang dahi manang. Uy, agtal na ka mamut manong Romy. Ubing ka kunak tumat. Patsiyam ti ibagbaga na tatao. Kat no 38 kon. Saan mo tamadlaw? Kasla 16 mula ang iti panagkita. Ha? Unay datan kaka. Basit ti lumugan ita apas hayraw. Awan ngamin klase na iti estudyante. Isuda ti mang papaano ti pasahero tayo. Kasmat ka ti mga opisina. Un nga raw. Un gayam. Masansan mo'y talumugan kada tayo ni Krasmaw. Kayat ko mo ta? Isungarod na discount ta. Angam, iti sumarsarano. Libren to amin na napanaglugan na. Oh, unay na itan. Ako nagayat mo kinkwa na. Nakiam amu ka kuman iti husto Kun inkanton pagdatunan ni Tibalayda. Ha? Unay na itan kaka? Angam, mapalin mo tata. Tapno manubya kon. Nubya ti arig na ng maon. Ay,
Inak manupayan manong Romy. Agaram kamot ano kayat mo? Makaraaramat iti bakit no siyak. Agbabaketak. Ha? Puno nga agbabaketak. Kunada nga agbabaketak. Ha? Ay, unay letang kaka. Panawan ka man la dituyang. Diyos kay. Anya jay ibagbagada. Crush mo bakit? Baraw. Bakit? Ada ayamot lula. Ada armaw. Bakit ka day? Nuntaman kras kau. Dahil takit ubing bakit. Na? Kasan uday ta? Mati kawak. Ubing nga rod ng bakit. Ubeng. Saan lola? Saan nga ubeng? Saan mo't bakit? Anya ngay nga road. Medium lola. Medium size. Apay kawas. Ubing nga rod ng bakit. Ay unay daytan, kaka. Adam ti pasahero si taa. Un nga rod manong Romy. Iso nga reservaak tito ka ni Ma'am Rhea. Nanariya ako ng awil saon. Agtal na ka mamay. Ma'am ko na kat saan mo't ang maestra. Saan aya nga agdadait iti badaw. Apay, sana mabalin nga awagan iti ma'am. Nga rin no anyat trabaho na. Manang ko na Ti kayat ko kat kapantay ko lang. Kapantay aday dayawan kan ay ayatan. Ulay day kaka. Anyat nakitam ken kwa na aya. Takas taunay ti panagkurso na adam kat bakit day jay. Napintas adayag ti panagkita ken kwa na manong. Ay ulay day kaka. Ada nadamag ko ken ni Rome, Wilson apaw. Anya day talola. Ada ka no kaayan-ayat mo bakit? Sugar maamim ka day. Sus, saan mo talola? Ulay day kaka. Agad. Anwam ngay nga ron ti bakit anubya. Di ka pa'y lakit mga sawa iti balasang dita. Ta agkay warada maat. Ulay day lola. Asawa ag ani Ma'am Rhea. Maestra ka day. Saan lola? Modista, wano manait. Ay, agdadaet. Wano lola. Ay, sanak mo't nga agpili iti ayatem apaw. Angem no bakit nga agpaisaw, mga numauma kantukan ko ana. Uno saan, tengel na kantaw. Gapo nga ron taaring na inamon. Unay mo dagit ang ibagbagayan lola. Ni Rhea kat napinta sa babae, kan nasingpag. Dahil talang ti may bagak. Nga, bakit? Bakit ngam siyak? Mano atawon ti inaunaan na ngam sika. 5 atawon lang lola. 5 atawon? Di 30 laeng ti taon na. Ubing pa'y 30 laeng ti taon na. Ang kunadamot abak-baketan launay. Mga ubing labasit ngam siyak. Ha? Di pa ikat lola ko, no, ubing labasit ngam na kayaw. Kat no, 80 tawon niyaw. Alangan mo, 75 na. Ka isumat ti damag. Sana po nuray lola. Ibagak malatyag pa ison. Inauna ngam siya iti 10 atawon. Ay, nagbagat mutan. Anya? Bakit kunayaw? Hindi 35 lang. Anyan to lang atan no maamuan na. 49 na. Unay na itan kaka. Kaparparada to'y boss. Sungawan pa iti pasahiro ta. Nila ang labs mo, Aria. Talaga labs ko na ita. Ngam mariktak nga adan panagayat na kanya. Oo. Uwan ko nagtumay. Apay inarim mo. I love you ko naman kwa na. I love you to. Kuna naman. Kasta ka day. Awan tikin nas tami. Basta nagkinaawatan latan tirik nami. Unay day tan kaka.
Sana all. Ngam, no ina nga asukar kayat ko. Anya? Ina nga asukar? Pagasukaran. Pagasukaran? Tapno na samait. No awan asukar na kat natamnay. Maday tinatamnay. Iti ababapan naaw. Adaw ti kwartana. Ha? Sugar mami. Unay daytan kaka. Nakatartaraki ka, apok. Apay nga agbabakit ka. Napintas mo't ni Rhea, Lola? Mga anodan apuna day ta areya nga ibagbagam. Ha? Ta bakit mo't nga raod. Patpatsin yung tumot ti tao anagsangat ti dila na. Awi seman nga rod di tao itakilatisak. Well, Lola. Awi sa minton bigat. Kaya't ko ang makita tila nga day ta bakit. Ha? Unay daytan kaka. Sika ka din ni Rhea. Wan Lola, Ay, manot taon maun. 49 kun a Lola. Kaanaw, anag 49 ka. Idi Disyembre a Lola. Ay, di pa'y napanatawon gayam. Di 50 maun iti da ito atawan. Gumudo amutan, tinagbautan nyo iti apok. Apay, di ka madurman. Iti kasta relasyon niya. Idi damo ket jak kayat Lola ngam idagbaybayag na develop moten tiriknak iti apuyo. Agpapaubing kamot. Imbis ki dia binagbagaam nga gadal. Ken nagsapaw iti kasadaran na. Inaklon mo ki daing tayat na. O daytan kaka. Bakit ka, Rhea? Ang mga nasursurok pa'y ngam 50 tipod na taon mo. Uray pa'y no ibaga ka sa 80. Wano 70 ti taon ko no talaga kayat nakti apuyo Lola. Awan mabalin. Ha? O daytan, arik na. Wilson, awan pa'y mo't ni Nanang Mau. Kasi naman na nanang ibagbagamay. Ni Nanang Mau Maria. Mang sutil ka man Manong Romy. Imbag kanya ka dalaver ko. Sika nga Ay, makalablaber mait lubakait. Una nita na panang lais kaka. Kunak nga ruday. No siyak ti mga sawa. Tay gumudwa ti bait ti tawon may. Kas kumanay ti tawon kaw at 38. Masapula ti armag. Kanay jay 18. Ha? Gumudwa nga raw. Saan kita gumudwa nga ag times daw? Ay, munay daytan kaka. Agaya bakit din iti pasayro ta? Agbabakutan, puno nga agbabakutan, di na nga binamaw, tiganas ti bakuta kaayan, ayan. Lola, apay awan sa balya kang tayon. Kano, ay, tay, kanta amang mangig ko akanayon dayjay. Isaw tinayo ko ok iti utek kaon. Iso ano ag kantaak. Dayta, ti umuna amalagip ko akantaan. Unay daytan Lola. Apay aya, dakas ti tumulad iti kanta ti radyaw. Saan mat ka di hanggang amoy matag. Ay kay buksilam. Amoy inauna ni Rhea siyak. Dahil tapay matikantaan niya Na, apay, ipilyan na iti kayat ko akantaan. Agkanta kalatamot iti kayat mo akantaan. Tawalang pakialaman sa kanta. Ha? O, nadaytan ka. Nyamot dagita na tattaon. Day talatamot ti pangpangagda. Mababain akong dito'y lugar yo.
Pumanaw tan dito itugot tan ni Lola. Kasanamat na ita. Pimanaw tan ijayan nyo. Isuali ito itan lugar mi ang nagnaid. Ita, pumanaw tamanan. Diyak magustuhan ti bagbaga dagiti sutil at tao. Saan mo dengdenggan ida? Kan bayam na niya ti ipatukar da. Saan da kalakit niya sulakan? Okay lang. Nakarkaro pa'y nga masulukak Jak to pa ikas kaso ida. Ore kantada kanta ti agbabakitak. Ore kanayon dang ipatukar. Unay daytan ka. Napintas ka ngamin Rhea. Nanakam ka. Nasingput. Kan single ka ngay nasawak. Tidagas kutsan ka na may paayan iti anak. Sana parikot na ita. Mangampuntan iti anak ti kabagyan na marigrigat. O di solve ti parikaw. Unay daytan ka. Ay, jak kayat ti pumanaw dito'y alugar. Dayta ita ti parikot, Lola. Sino nga ay titong palam? Siyak, wano jay bakit nga asawam? Ni Lola mat. Di yung silpan iti bakit. Asawam ko na ilatan. Unay daytan. Kapudno mat. Apay, di mo kayat adenggan. Agpada kayo kiniriya asinter. Saan kami asintir, Lola? Adarik nami amasair. Dahil ti puno. Saan kinasintir na dyan? Ay naapok. Aklo ninyo nga menon ti kinapudnaw. Kaslakay laagi na kiniriya. Saan kayo kumaamasagsakan no da mangagyaw nga uray anya? No, siyak akit medyo okay da ita. Kaasimot ni Rhea masasayra ka na yun, Lola. Sakbay nga inayat na ka ni Rhea rebeng na pinanunot na daytan. Amoyo meten ti tao, nayanak nga imperfecto. Nayanak nga dasasairo na. Isuasan kayo ang masaksaktan. Anya? Sakbay nga nasawam ni Rhea, pinanunot mo ko maadumteng to dagita apanang laes. Ken maysa, managbasol ti mata ti tao, managuyaw, manangukom, ken aminen akin adakas. Dayta kuma ti pinanunot yaw. Ket saan kay kuman ang nagsagmak iti tunggal maysa. Ay, unay daytan kaka. Kasarita kay man adwa kini Rhea. Iparopak kada kayo. Adiyo mapasardeng ti utek ken giwat ti tao. Ama nagdilaw kada kayo. Isaw, adiyon pampansinan dagita abanag. Unay daytan kunakmanan. Nawata mo timbagak, Rhea. Wanaw, ulitak tapno nalawag. Saan yaw asinsintiran ti ibaga ti tao. Tapod no mat. No, kanayon apansinan yaw ay masaktan kayo laan. Sakbay kuma anagmayat ka anak asawa iti apok. Napanunot mo dayta adumteng iti biagyaw. Dagiti panang laes ken panangukom ti tao aman nagbasol. No, siyak akit naklon kon. Ta siyak talaga tinagayat iti na ito, Lola. Ay kat si kangay met Rhea. Ay masapol nga aklonem at alagamet. Kaslanak munti apok. Iti kasta, saan ka unay amasaer? No, adamang mangagmo nga agsasaaw. Wano, agkan-kantay ti pasagin kas kada agpatpatugtog di tate agbabakat. Oray no mangurot da nga agpasagid. Saan yaw arikrik naan? Tidakas no sagiden da. Dagiti bukal ti matayaw. Tanasakit daytan. Unay daytan kaka. Naawatan yaw. Naawatan mi, Lola. Kinayat mi, isa sangon mi ti kinapudno. Gusto ti kunan ni Wilson, Lola. Suruak nga aklo ng tanyaman na panakalалais ko.
Uno pa nakalalais mi. Agpinpin na tag kami mo't ni Wilson. Ay, kasta Daytan, tay makunkuna nga awan ubing kini ayat. Kaskada, bulsag ni ayat. Kan noan niya apay dayta nga ayat. Ayo daytan kaka. Podno ti kuna ni Lola. Saan nyo napansinan? Wano dilawan, nagitimang dildilaw ka na kayo. Basta nasaya at lata ti aramiden nyo. Kan nasaya at ti relasyon nyo kas agasawa. Salimut-mutan nyo, ti kinasagrado, ti kalay sayo. Dayta ti kapatgan. Ditan gagayem ti nagibusan, ti pakasaritaan ana pauluan. Agbabakita. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.